pade man duano donga to put wa ai kot ilok pa mea no watiki gen ni mea wikarwa kotin sidong payo tema kiet ma ganwa beru kede atamo nge no ni mea miara no bed si vuit pimwaka ario pia dot ario make kede kome mia chel mono luone inciting violence mayane tueche kene timwaka chel kima ario manyoro ni unlawful assembly ni gore machiek puye erni tueche dok nok chia da kiyele kot lo yele nakatin gen motemete command on count man me inciting violence ene wakwanyo ene side pa me aloyo terni tuej me mwaka chele donge kwanyo peke eno count me areo on unlawful assembly ni kakenyo kot puye dong ka ketimo calculation weng maka de timo calculation weng tele ngat ma tiki ngej dong mea beberu ibut bidwerio kini ano maramu piara dek dwerio kini ano piara dek si dugu gang pedong mwaka kit manene jo mokane otim so waberu ki takfi wamago lega piere dwerio petemo geno mo wano mago lega piere everything beru mabe mea bekarwa mea benedano mauti umuan dwerio beneko unjo bere mo bere lega neki tuwe ane bere wano lega irugum wilobani ulonga pero longa ke kanti ka were tera ningo roba kone ne meng kono wega wilobo ti square kono wega wilobo ti square ana wega wilobo ti longa da kono longa ne ti ka were tera ne mere marketing la wore e koin dane kar me pega we kar me kuch si war marketing me foi lega bu dwerio kene no piara da ka pier manene pedwo man duano donga to